Ndabasuje cyane kandi mbaye ikaze hano kuri Chupa 5pm News. Aho nanone tugiye kugaruka ku makuru mashya avugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari. Turi bugaruke ku makuru y'u Rwanda ndetse n'Uburundi mu bibazo by'umutekano. Amakuru mashya aravuga ko Burundi ndetse na Tanzania byifatanyije n'Ububiligi mu myiteguro ikomeye cyane yo kuba batera u Rwanda mu gihe cya hafi gishoboka, ndetse ibi bikaba biri bugendane n'amakuru mashya y'ibihano bigiye guhabwa u Rwanda, aho byatangajwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikaba biri buze kuba bikomeye cyane. Tugiye kugaruka ku makuru mashya ya 23 n'abarwanyi b'abacanshuro yamaze guta amatekwa, ndetse abandi biganjemo abarundi bari basanzwe bagaba ibitero muri Uvira baturutse mu duce twa Kamanyura, bakaba bahunze ko bwinshi. Nanone dusoza turi buze kugaruka ku makuru akomeye cyane agaragaza uburyo abanyarwanda bakomeje kwibasirwa no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Conco, aho muri teritwari ya WhatsApp bivugwa ko ariho Colonel Nanga avuka, hakomeje kuba imikwabo ikomeye cyane. Biravugwa ko rero hari umuryango waje gutwarwa, ndetse n'abandi bakaba barimo bagirirwa nabi, bakekwa ko bashobora kuba ari abarwanyi cyangwa se bafite uburyo bakoranamo na 23 aho babita intasi. Ndabasaba rwose mbinginga kuba mwagira uruhare mu kuzamura uyu muyoboro wacu, mukanda subscribe kugira ngo izi nkuru dukoze zijye zitazibagiraho mu ba mbere, ndetse ushobora no kuba wayisangiza inshuti zawe kugira ngo nazo zibashe gukurikira amakuru mashya avugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko. Nyuma y'uko rero Uburundi bwari bumaze gusaba ubufasha Ubuyapani biciye muri ambasaderi w'Ubuyapani ufite icyicaro hano i Kigali, bavuga ko bashaka gutera u Rwanda, Uburundi bwongeye kwandikira Leta Zunze Ubumwe za Amerika, noneho by'umwihariko nyuma y'uko bari bamaze kuva muri ya nama y'umuryango w'abibumbye, ngo bakaba bamaze kwandikira Leta Zunze Ubumwe za Amerika bababwira ko noneho biteguye kuba batera u Rwanda, ndetse n'imyitozo bamaze kuyisoza, mbega abasirikare bameze neza cyane. Bakaba rero bakomeje bagaragaza uburyo batewe impungenge n'ubufasha u Rwanda rukomeje guha umutwe w'inyeshyamba wa 23 wageze ara mu marembo y'imipaka yabo, aho bagaragaza ko igisubizo cya nyacyo gishobora kuba cyaganisha ku muturambye ari uko batera u Rwanda bakihanganira narwo imbona nkubone. Hari amakuru mashya rero avuga ko Burundi mu kwitegura kuba bwatera u Rwanda bufatanyije na Tanzania ndetse n'Ububiligi mu myitozo ikomeye cyane. Aha Ububiligi bukaba bwarakomeje kugenda bugaragaza uruhande bubogamiyeho ko butigeze na rimwe bushyigikira u Rwanda, nyuma y'uko mu minsi yashize rwari rwamaze gucana umubano nabwo. Ubungubu rero muri iki gihe bukaba bukomeje kuyegereza abanzi ndetse n'ibihugu bitandukanye bitavuga rumwe n'u Rwanda, kugira ngo bube bwakihorera ndetse bugaragariza u Rwanda nanone bwa bushongore n'ubukaka bufite hano mu karere k'ibiyaga bigari. Sibyo gusa rero n'Amerika ikaba yatangaje amagambo akomeye cyane agaragaza ko u Rwanda ikosa rya nyuma ndetse ritagira iri rikurikira rwakoze ari kuba rwarafashe umujyi wa Uvira, aho izi mvugo zakomeje gukoreshwa n'amahanga yose afite aho ahurira n'inyungu zo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Conco, by'umwihariko mu kugira bayigaragarize ko bayishyigikiye ndetse badafitanye umubano ukomeye n'u Rwanda mu kuba bayigambanira kugira ngo bakomeze kuba babona za nyungu bakuraga muri kiriya gihugu. Aha rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zatangaje ko zigiye gufatira u Rwanda ibihano bikomeye cyane, byaba iby'ubukungu ndetse n'iby'igisirikare. Aha bakaba bagiye kurufatira ibihano noneho bikomeye cyane mpuzamahanga, aho bashobora gutegeka ibihugu byose bitandukanye bihuriye mu muryango umwe w'umuryango w'abibumbye kuba bigomba kudakorana n'u Rwanda wenda mu buryo butandukanye, bagahagarika uburyo rwaguragamo intwaro ndetse n'ibindi byinshi bishobora kuba byaruca intege, aho bavuga ko u Rwanda ruramutse ruciwe intege muri ubu buryo by'umwihariko ubw'igisirikari rushobora kuba rwaca bugufi. Ariko nanone ibikaba byaje bikurikira ubusabe bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Conco ndetse n'Uburundi, ibihugu bibiri byakomeje kugaragaza ko bitewe impungenge n'u Rwanda mu mvugo, mu mbwirwaruhame ndetse no mu busabe byagiye bigaragaza mu miryango itandukanye mpuzamahanga. Nanone kandi tudatinze reka tugaruke hano mu ntambara iri kubera burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Conco, aho FARDC, FDNB ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bakomeje kugaba ibitero mu bice bitandukanye bya Uvira ndetse no mu bice bya za Karemi. Bagabye rero ibitero by'indege ndetse bifashisha amadrone mu kuba barasa mu baturage, ndetse n'ahandi hose bakeka ko hashobora kuba hari abarwanyi b'inyeshyamba wa 23. Hari amakuru rero agaragaza ko amato y'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Conco yakomeje gukwirakwira mu ijoro ryakeye, ndetse akaba arimo gutegurwa kugira ngo abe yakifashishwa mu kugaba ibitero hano mu mujyi wa Uvira baturutse mu kiyaga cya Tanganyika. Abarwanyi rero ba FDNB ndetse na FARDC bakaba bagabye ibitero mu duce tumwe na tumwe twa Uvira, aho amakuru arimo atugaragariza ko noneho ibitero bishobora kuba byatewe
nuko bashaka kugira ngo abasirikare b'u Burundi bafatiwe hano mu duce twa Uvira bacikishwa bidaciye mu buryo bwa demokarasi nk'uko M23 ikomeje kubibisaba, bakaba badakeneye ko M23 yabaha inzira kugira ngo bataye ku mahoro, ahubwo bagomba gukoresha ububasha bwo mu buryo bwa gisirikare kugira ngo babe bataha ndetse badapfukamiye uyu mutwe w'inyeshyamba wa M23. Hari abasirikare rero benshi cyane b'u Burundi bagaragaye baganaza Baraka, bikavugwa ko baturutse Minembwe aho bari guhunga inzara nyuma y'uko M23 yari imaze gufata imihanda yose igana mu duce bari baherereyemo ubwo yazaga mu minsi mike ishize ifata umujyi wa Uvira. Bikaba bigaragara ko rero ubuhahirane n'uburyo boherezwagamo umusada n'igisirikare cya leta butari bugishobora gukora kubera ko imihanda yose igana mu rutu duce ikomeje kuba yacungwa n'izi ntare za Sarambwe. Biravugwa ko rero hari abasirikare benshi cyane bakomeje gusigara mu mayira, nanone M23 ikaba yabakubise ahababaza cyane, aho bose bakomeje guhungira mu duce twa Baraka hariya muri teritwari ya Fizi, agace nanone gasanzwe karahungiyemo abatsinzwe ubwo M23 yafataga uyu mujyi wa Uvira, hakaba harahungiye abantu benshi. Ubwo rero M23 ikaba ikomeje kubakubita inshuro, abona ko bose ariyo bari kwirunda. Aka gace rero biranavuga ko hariho imirwano ikomeye cyane iri kubera nyuma y'uko M23 imaze gusanga ingabo za leta n'abafatanyabikorwa bazo aho bahungiye muri turiya duce. M23 rero bakaba bagikomeje umugambi wo kujya kure ya Uvira bakayicungira kure cyane, ndetse ubu akaba ari n'uburyo bwo kurinda abaturage bo muri utwo duce kuko hari zabo zarendo ndetse n'abafatanyabikorwa bagiye batandukanye ba leta bahungiye muri turiya duce, kandi bikaba bivugwa ko abaturage bariyo bashyigikiye cyane uyu mutwe w'inyeshyamba wa M23, ndetse ibyo bikaba ari ikibazo gikomeye cyane bashobora kuba bazizwa na FARDC ndetse na za wazarendo. Ibikorwa rero bya M23 by'urugamba birakomeje cyane. Aha ikaba yagaragaye nanone muri iri joro nayo ubwato bukomeye cyane bugenda ku muvuduko wo hejuru hano mu kiyaga cya Tanganyika. Ubu bukaba ari uburyo bwiza cyane bwo guha gasopo Uburundi ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bakomeje gushoza intambara ndetse no kugaba udutero shuma bagerageza kureba niba hari amahirwe yo kuba bakisubiza uyu mujyi wa Uvira. Ibi rero bikaba byakurikiwe na operasiyo zikomeye cyane zo guhiga bukware abarwanyi bari kurwana ku ruhande rwa leta basigaye hano mu duce twa Uvira. Kuri ubu ngubu bikaba yamaze gufata amateko abacanshuro bagera kuri 63 hano muri Uvira, aho bari bafite gahunda yo kwinjira ikoranabuhanga rya M23 ndetse bakabasha kugerageza uburyo bwose abasirikari ba leta ndetse na FDN bashobora kuba bakoresha ikirere cyo muri Uvira kugira ngo bagabe ibitero aho M23 irimo kugenzura. Dusoza rero reka tugaruke ku makuru akomeye cyane ari maturuka hariya muri province ya Haut-Uele teritwari ya Watsa, aho bivugwa ko ari ko gace Colonel Nanga avoka mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, agace gahana imbibi n'igihugu cya Uganda. Bikaba bivugwa yuko rero abaturage batuye b'Abanyarwanda bakomeje gufatwa nabi cyane, ndetse bakaba bari gufatwa amatekwa n'igisirikare cya leta, aho barimo bashinja kuba intasi ndetse no gukorana n'uyu mutwe w'inyeshyamba M23 nyuma y'uko ikomeje kubatera inshuro mu duce tugiye dutandukanye. Abaturage rero bari gufungwa cyane, aho amakuru dukesha Rwanda Updates avuga ko hari umuryango watwawe nijoro ababyeyi bombi b'Abanyarwanda bakaba baratwawe n'abasirikare ba leta, ndetse uyu munsi mu rukerera bakaba bagarutse gutwara n'abana babo. Hakaba hari impungenge zikomeye cyane nyuma y'uko abaturanye ndetse n'inshuti z'uyu muryango bagaragaje ko badafite amakuru y'aho berekejwe. Bikaba rero ari ikibazo gikomeye cyane ko badafite kirengera nyuma y'uko bari bamaze kujyanwa ahantu batazi. Ibirori bikaba bidatunguranye cyane nyuma y'uko bakomeje gushinja u Rwanda ibirego bikomeye cyane, ndetse n'ibi byaha bikomeje kubera no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, bigaragaza ko abaturage bose ari ku butaka bw'iki gihugu badafite umutekano, ndetse bashobora kuba bakibasirwa n'abasirikare ba leta babashinja ko ari intasi cyangwa se abakorana mu buryo butandukanye n'umutwe w'inyeshyamba M23. Turakomeza gukurikirana amakuru akomeye cyane arimo abarizwayo, ndetse naho bishyira kuri abaturage bakomeje gufatwa nabi n'igisirikare cya leta. Ndabashimira cyane mwe mwese murimo dukurikirana no kuri Triple 5pm News. Mbashishikariza gukanda subscribe niba utarayikanda, like, share ndetse na comment ukaduha igitekerezo cyawe kugira ngo turusheho kungurana amakuru arimo avugwa no mu karere k'ibiyaga bigari. Ndabashimiye cyane kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza.